Vi ne samo da volite da lovite, vi već volite i da negujete i čuvate fazane, a ovdje vidimo malo neobične primjerke. Šta je ovo? Ovaj gore koji je na motki gore, on je dijamantski fazan, rasa dijamantski fazan. Dole, pored njega, sad ovaj u sredini je zlatni fazan i ovaj ovdje skroz levo platinasti fazan. Dobro, odakle je to vama? Pa ja sam sa fazaneri uzeo, s obzirom da smo tamo imali ukrasne fazane, uzeo sam kao mali, odnegovao sam ove primjerke, da bi, pošto volim paunove i ove fazane. Jel oni teški za negovanje? Pa nisu. Ako čovjek ima volju, sigurno da nisu teško za negovanje. Dosta su pitomi, mirni, kao što i vidite, evo, pored njih smo na 2 metra. Evo, mi ćemo sad da ih pogledamo, još jednom. A da vas pitam, kako se oni razmnožavaju, da li su naporni za razmnožavanje? Nisu teški za razmnožavanje, koke nisu ovde sa njima, odvojene, pošto sad nije period parenja, onda se više jure, više se oko koke i oči da se kljucaju, onda se... Dobro, kako oni pevaju? Pa čudno, oni više kao ovi... Krešte, više kao papagaji. A Dušan Jovanović je i lovac, ali i golubar. I to od svoje 5. godine. Čuva kako u Proštincu, tako i u Bazelu srpske visokoletače. Dušane, a pored lova, vaš najstrastveniji hobi u životu jeste golubarstvo. Koliko dugo? Dugo, mnogo dugo. Od mojih 5 godina, 6, se bavim golubovima. Moj otac je nabavio tad u to vreme neki 2 bela goluba i od tada do sada, do današnjeg dana, nijednom nisu se ugasili, kad tako reći, nisu se zatreli. Koliko golubova imate ovdje kod vas u selu? Pa u selu ne znam tačno koliko ima oko 5-6 golubara. Uglavnom ja lično imam oko 200 golubova. 200 golubova, pa to nije malo. Pa nije malo, nije ni puno. To treba sve da se čuva, izdrži. Pa, najviše mi majka pomaže i pomaže mi moj dobar prijatelj Mališa. To je mlad golubar koji dosta voli golube i trudi se. On mi pomaže mnogo oko golubovima. E sad, to nije sve. Vi ne čuvate golubove samo ovdje u Proštincu, već i u Bazelu. Čuvamo u Švajcarskoj, imamo oko 150 komada. Tamo ima društvo, sve? Ima društvo, udruženje od 40 drugara, 40 članova. Imamo sve vrste, sve nacije. Imamo šiftare, Turaka, imamo Makedonaca. I svi imaju zajedničko, a to je srpski visokoletač. Svi imaju zajedničke golube, srpski visokoletači i svi se družimo u najlepšem i mogućem načinu. Tamo pravite i takmičenje, vjerovatno? Pravimo takmičenje, takmičimo se, pravimo razna veselja, imamo diplome, imamo i vaše nagrade. alke, vidjeli smo kako izgledaju ove švajcarske. Imamo naše alke, diplome, dobivamo, mislim, pehare i tako, isto kao i ovo. Kažu da se golubar najteže rastaje sa golubom. Je li to tačno? Pa jeste, najteže. Kaže, golubovi se niti poklanjaju, a teško i prodaju. Poklanjaju se, dobri golubi se poklanjaju dobrim drugarima. I tako preko goluba mnogo dobrih drugara i se tiče i kako da kažem, kada bi se opet rodio, isto bi nastavio sa golubarenjem i lovom. I to bi bilo sve za večeras. Gledajte nas i naredne subote, a termin za emisiju znate, 17 časova i 30 minuta.